Siti Aminah Nabi alaihi salam. Siti Aminah dalam kandungan Aminah, kandung Nabi tinjau tarubawan Aminah, kandung Nabi tinjau tarubawan Allah dulu lupa Aminah Nabi alaihi salam yang terdiri Aminah ya Rasulullah firul zaman Muhammad Abdullah khalifah yang bijaksana Muhammad Abdullah khalifah yang bijaksana Allah masa Siti Aminah Nabi alaihi salam. Siti Aminah bertayangan dalam kandungan Aminah, kandung Nabi tinjau tarubawan Aminah, kandung Nabi tinjau tarubawan Allah Nabi Ibrahim alaihi salam yang berbulan Aminah mu'min dari jabal Aminah yang katakan doa oleh Nabi Muhammad berjanjikan Nabi balasi kemalam Muhammad berjanjikan Nabi balasi kemalam Allah masa Siti Aminah Nabi alaihi salam. Siti Aminah bertayangan dalam kandungan Aminah, kandung Nabi tinjau tarubawan Aminah, kandung Nabi tinjau tarubawan Allah boleh Aminah Nabi Ismail terjadi apa berbeda dengan Aminah di Rasulullah berkata Muhammad ya Rabbi Nabi yang termulia Muhammad ya Rabbi Nabi yang termulia Allah masa Siti Aminah Nabi alaihi salam. Siti Aminah bertayangan dalam kandungan Aminah, kandung Nabi tinjau tarubawan Aminah, kandung Nabi tinjau tarubawan Allah Nabi Musa kalamullah yang tenang mulia Nabi ya Sayyidina Muhammad pilihan Nabi ya Sayyidina Allah masa Siti Aminah Nabi alaihi salam. Siti Aminah bertayangan dalam kandungan Aminah,
ilahi Nabi Basika Madunya Muhammad ilahi Nabi Basika Madunya Allahumma salli Aminah Muhammad Nabi alaihi salam Sini Aminah berpapayun dan dalam kandungan Aminah kandung Nabi pinjauan tarubawan Aminah kandung Nabi pinjauan tarubawan Siti Aminah Nabi alaihi salam Siti Aminah berpapayun dan dalam kandungan Aminah kandung Nabi tinjau hari tarubawan Aminah kandung Nabi tinjau hari tarubawan Allah dulu lupa Aminah Nabi alaihi salam yang terdamai Aminah ya Rasulullah akhirul zaman Muhammad Abdullah khalifah yang bijaksana Muhammad Abdullah khalifah yang bijaksana Allah masa Siti Aminah sampai ke Nabi alaihi salam Siti Aminah berupa ketayangan dalam kandungan Aminah kandung Nabi pinjau hari tarubawan Aminah kandung Nabi pinjau hari tarubawan Allah Nabi Ibrahim alaihi salam ya kepada bulan Aminah mu'min